Dame i gospodo, dobrodošli u program Trta. Riječ je o emisiji Politički kutak za politički vrutak, trenutak. Što reći više nego čime se sve naši sabornici bave. Pazite, oko čega je bilo povuci i potegni, oko čega se digla kuka i motika, oko čega se drvlje i kamenje bacalo jedni na druge. A to je prijedlog zakona o novoj ishrani u saborskoj kantini. Dakle, prijedlog zakona, drugo čitanje zakona o jelu u saborskoj kantini. Pogledajte prilog koji je pripremio naš novinar Dositej Mirić. Evo imam ovdje novi jelovnik dole u Saboru, sad na redu je zdrava hrana suši, takozvani suši iz Japana, da pročitam samo, evo recimo za doručak živa riba samo nemiče, za ručak sirovi orada, za večeru sirovi oslić, za doručak sirova orada, za ručak oslić, za doručak oslić, sirov kod majke rođen, za ručak opet sirove trlje, za večeru trlje, za ručak sirovi odresci od tune, za večeru imamo sirove jastoge, samo ono, ne ono tvrdo, nego ono mekano što se izvadi iznutra pa se jede, a i za večeru ćemo imati sirove špare. Dakle, suši je najzdravija hrana na svijetu. Ako Japanci mogu biti pametni od sušija, bome ćemo i mi biti pametniji od sušija. Prema tome predlažem isključivo sirovu hranu u Saboru dole, da se ne bi reklo vidi Hrvate ne znaju jest, ne znam, nismo dovoljno pametni, ovo ono. Znači samo sirova riba za doručak, za večeru, za ručak, za užinu, samo sirove tune, trlje, špari, orade i ostala gamad koja raste po našem moru i šteta da se ne jede. Uvaženi zastupnik Ivolo kako se zove Ivo Lončar, ja mislim. Čujem da se tu priprema neki meni, a da se nije recimo mene pitalo. Ja imam neke ovdje prijedloge koje izrastu pravi muškarci od tih hrane. Recimo, šta je važno za razvoj? Za razvoj je važno recimo se ubit od kulena, šunke, češnjovki, ubit se, recimo razbiješ se od šunke i onda ti nije problem pješke ako treba iz Zagreba pa do recimo Dubrovnika, ideš pješke. Jer da je suši tako dobar, onda bi Japanci bili ko žužul. Zato ja mislim da je važno recimo se ubijati od šunke, pršta, ubiješ 20-30 jaja, naždereš se, šta si ti od ribe, nema od ribe, brale moj. A toliko šunke bi ja poludila. 20-30 jaja on može pojesti. Bože moj. Sad riječ ima ova, kako se zove, ova Vesna, ona plava, ona, kako, ova, Bože, pa kako se zove ona plava poblaga? Vesna Škare Ožbolt. Prvo, ja ne podnosim živu nekuhanu ribu. A vama, ako to paše, možete pojesti cijelu kašetu. Vi je žvačite. Da mi se ustima živa ko prca. Mora biti važno da se orada, ne znam, prvo opere, dobro, a zatim možda bi bilo bolje da se malo propirija propeče, ne znam, u ulju ili nešto, ne znam, tako slično, ali jest živu ribu, to je zbilja nemoguće. Jednostavno ne mogu pojesti, ne mogu shvatiti da neko može jest živu ribu, to mi nije ide u glavu, ne ide mi to u glavu, neću jest nikad više. Eto vidite oko čega se lome koplja ovih dana u Saboru. Do sljedeće saborskog kutka za pravog trenutka pozdravlja vas ekipa emisije Trtom.
Eto, što je gledatelji, vidite što radi hrvatski al. Čovjek je kupio nova kola, normalno, odmah, svi imaju nešto za primijetit. Imaju nešto za primijetit. A nije ni čudo da se Zagorec boji da ga se ne izruči Hrvatskoj. Ko jednom ode iz Hrvatske, taj se boji da se ne vrati u Hrvatsku. To je strah ga je. Čak u Hrvatskoj žene ne rađaju djecu, nego ih izručuju u Hrvatskoj. Koliko imate do izručenja sina Hrvatskoj? 3 mjeseca još, pa ću ga izručiti Hrvatskoj. Đapić, a ne onaj Đukić, isti su s leđa.